Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sagek lum. Zaina mai ka peke zing kaize te setting kum chana zan kaize ka chum. Ntak mai ting chog de rein sa Zeme ko gane paulia ga radli. Wang dai ben che ke zimnge ting kum chana zan kaize ka chum mai ting cho chat kreu ze minute himre hi de zaina Assam haflong lodi raka cultural club ge conclave private meeting robam gule ze ka chule. Zai chige conclave private meeting robam ge ze klo logo zibi matai changzeba me secretary changjabam leine zai Zeme council Assam lamgane Zeme student union Assam lamgane Zeme pui body gu executive body changjabam me ex office beral tati me office beral changjabam me intellectual me zaina gov officer changjabam me senior leader zai political leader changjabam ma wang sing rale zaka chale za I conclave private meeting robam gya resolution samria banai some head agreement lukira ba maklei zaka chale tipo zigana chaguma mina hangka kana chige wangze conclave meeting bam ge sam dam kyber me kinga nei lei mlena wang daw du lei za ka chudlei Zai Assam Guwahati Karguli area kachebe bam ge tetibe ka pekyu zing kai zimnge yuting kum chama zang kai je kachum ba mai ge water supply pipe hadui supply pebe pipe let peze hadui pran chibe fokpet belam ge ze ma pi je kmedra hange committee member mina hangchum phung pa kai dele je kachule the Assam Housing and Urban Affairs Department mene sa I committee member mina hangchum ne Karguli area ge kakle be peze hadui pran chibe let peze fokpet belam ge pi je inquiry lu ze kmet gule je kachule the I committee member panel mina hangchum bawne chige kakle be pet belam ge pi je kmet je inquiry lu rahange zi kachum ne pe gule je kachule the chige kakle be pet belam ge pangka ze pe wanga ra hange ze za chirun ma ze chige kakle be pet belam ge Assam Kamrup Metro District Administration menedu chamche ze pi ze inquiry lu ze kamet ze la le ze du ka chudle za ne chipo ma ge Assam Guwahati Karguli area ge hadui supply pe be dui pran chibe let pe ze fok pet begene ze menam puinung mina hangke chai di za mina gi ki menedu ka hazam de le ze ka chule za chirun ma ze gari impu ki ge gari ki ze ba mesdu hadui ne te te di le ze sale za chige dui pran chi sang di zigene hadui pok pa za hadui likte pe begene hekki hadai ria go madu teun siani de le ze sale za chige hadui pran chibe pok pa za Saidi Bepui Sumitra Raba Kibo Mze Assam State Disaster Management Minister Zogen Mohane Wangze Ngau Hadawai Dele Zekachudle Then State Government Lamgane Saidi Pupui Kibo Mehange Kacharangkang Lakna Government Lamgane Ngara Hangdu Kamgai Dele Zekachudle Then Assam State Go SDRF State Disaster Response Fund Lamgane Chige Kaklebe Pet Begine Kahazame Mina Hangket Gek Charangkang Chankre Pnize Telura Hange Pera Hangdu Kamgai Zechu Za Chizerun Magze Chige Klebe Pez hadui pran chibigene heki teun siani breme zai gari teun siani me pampo me hangdu punui ki heki te rahange mro luide raza gari teun siani be teleude rahange chiga kaklebe perbege bamle ne hange mina hangketge kcharangkang changminge perangdu kamgai dele je kachuli za aipo kcharangkang je deputy commissions of Kamrup Metro ne kaklebe perbe bamge wang changje pe changai gule je sali Zai Nagaland capital city Kohima ge historical Naga club building ge Naga Student Federation NSF mugu hekize haluichi mangmanen zanai ka peke zing kaise snating kum chana zang kaise ka chum kamai ting chosun hige teun sia kamni dele je ka chule zai chigen Naga Student Federation NSF mugu haluichi mangmane heki te kan sia blung ki ge ze office ta ki madai bam le je chu zai chirun magza mamro zobiki de sezdu teun sia kamni dele je ka chule za NSF go president Kigwai Hun Tep Kachebe Pune Saza Punigu Taki Office NSF Mugu Hiki Teun Siani Blam Getting Chosun Nchat Madaize Minute Himre Hi Agomige Pankaza Sudele Zaka Chudele Zachigine NSF Mene Panka Selubloge FIR Za Kohima Police Madage Kai Gaile Zasale Zai PRO Kohima Police Ne Saza Punidage INSF Mugu Hiki Teun Siani Be Pankaza Ting Chon Chat Minguze Minute Himre Higine Sudele Zaka Chudele Zachuna INSF Naga Student Federation Mugu Hiki Haluichi magmane teun sia khamni blamge ze investigation malu ze ka medla le ze ka chule zaina Nagaland gu chief minister Nifiru ne le ze Delhi gene bugu Twitter gene samra wang dele Nagaland Kohima ge NSF mugu heki haluichi magmane teun sia ni blamge NSF mugu office ta ki zai mamro zobikir me teun sia ni blamge
pelungai langje Nagaland gu Chief Minister ni firune leje bu Twitter ge raw gaidle za chirune magje Nagaland gu Chief Minister ni firune agumje kaklebe wangchang je bamnes du hai menaje dise ibete chi rahange kyam gaidle za NSF mgu hluchi mangmane kize tem siani blamge anjanai kamai ge tonang meeting roje NSF lamgene bamdle je khachudle za chige unit ka chamcham blamgene leader pasui temedu wang rahange hanum gaidle je salai Zane Assam Rifles pai mene Manipur ge zek nakaga kaklebe pet lamgene Mizoram banai Manipur gu ramrai border ge ze lokat hange pnigu kem hikizeten sap kailu ze bam ze lalei ze kachudle zane Assam Rifle mene pnigu statement ge saje pnine ai Mizoram banai Manipur gu border ramrai ge pnigu lokat hange temporary kem le ze bam za Manipur state ge zek nakaga kaklebe pet lamgene dise ibete chile rahangene le ze kachule za Assam Rifles pai mene Mizoram banai Manipur gu border Haram raige panigo kem teun sapkalu je bam lamge klomra me ning hreu je hingra hange hing zigene kaudung sai klo banai ka kong klogo village council representative me je ngau hodaw je panine chige panigo kem teun sapkalu je bam lamge du rang mizun gaidele je kachule zai Manipur ge hajak nakaga kaklebe pet lamgene Assam Rifles pai mene Manipur banai Mizoram go border haram raige panigo kem loka hange teun sapkalu je bam za Manipur ge hajak nakaga kaklebe pet lamgene tribal cookie hezet Mizoram state ge pakainge sangja pakai be jigene za chirin magje chige kaklebe state ge kaklebe pet bigene Zeme namra pang biam ramje reasoning tingge chil rahange hanam kyang namene peje te kle mag rahangene panigu kem jate sapkailu jebam leije du kachole The ANM News man sapo mene saja Manipur ge BJP mene Manipur gu Chief Minister and Biren Singh je hlei ton rahange chone sabra hange igume khache belam ge je state BJP mene pampo pe zela lei je khache dile The ANM News mene saja Manipur gu Chief Minister and Biren Singh je patabam ge ne hlei tolu je meram je kai rahange changja state ge kaklebe je kanaka ge peblam ge Chief Minister and Biren Singh go government ne PJ ting ge je raise ting kang chilak Zane Manipur ge local mramne Manipur gu Chief Minister and Biren Singh lege sabra hange je chuna pung jebam bepe Minister of State for External Affairs and Education Rajkumar Ranjan Singh ne idle je kachudle Zane Indiaram Delhi ge ne du BJP lam ge ne rangdai je Manipur gu Chief Minister chuna pung jebam bepe and Biren Singh ne patabam pung jebam begene tedra hange saulu je pampui ge ladle je du kachudle Zane Manipur gu Chief Minister and Biren Singh je patabam ge ne saulu je tedra hange Lune je keze demand te me boss du TS Basanta Singh then PWD Minister Govinda the senior party leader TS Biswajit Singh the former IPS officer the party legislator TS Radhisyam Singh I member the leje Manipur Chief Minister and Biren Singh na patabam pungjabam begine saulu je tetra hange lune leje khachudele I gene na mic pe ke jing kaije te setting kumchana jang kaije ke chum ntak mai ting chok de rein sa po baza loi gaidele pe gai jang kinga ni mle ni je to dele